إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله تعالى وقاه ورشده إلى خير أمور دينه ودنياه. التقوى الله عز وجل وهي أن تأمل بتات الله على النور من الله وترجو ثوابه، وأن تترك ماشية الله على النور من الله وتخاف عقابه. عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. متفق عليه. أمبي على التنو أمبا دمنيني أمبا يفدلي أمبا أنيني على في أكانكشي كباني ركون تورو منانك بارا جغو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغا تسرولا أمبي سيريا ما شيتي مني باتوشي على مكاكاني على كلم بوتي جنيغونتي على لا أمبي سيريا محمد ولك جون ولك تشيدن دو كسيني نيما باكا أنا كسيبون أنا كدونكون على كو كسي من كاتشا كوسوبي no temena ka boy mu'minu alaka jon ayesra alanye masamin korota lendo anka doni mo sirana alanye alabi koloshi abi tanga abi kanda kata few maika jinya hera be mununa anika jiwa dina hera be munuma anika jinya hera be mununa alabi kanda kata odema anka do alanye siranye yeminye kabara keni alabatoye donika nibe alaka sarajiki anika ala sosoye ka toye donika ni siralembe alaka janga kata koro alaka jon anka do ambe kalola kalomi hera kacha ambe kalola kalomi nye kalo fasamantiye ambe kalola kalomi nye tereti kaloye ambe kalola kalomi nye hera nyini kaloye kalo minni hada maden kelenkele ikanki chesiri isheko damayira bela bara fasamantu bara udo dira nin kaloma bara fasamantia chama be nin kalo kono bara nyuma niya iya ke nin kalo kono abe jidi beki chesiri sante mene sungalo chama nyake umanyinan-taye nutu nyado kulu ka sungalo labanye salonta de utumbu ka chesiri dabeke uye chesiri minke utumbe de faraka nyina mfana tafule ni nchogodela ala ya yiranamba ala deli ala katimme ko nyuma ala ko no yanye mo shitaro yala ninde ne ka sungalo labaye wa ube labante ni nye mo shitaro olam nimban kan chesiri ni hera munu nintireti nunu ukanata da kantode wadiyato chide sallallahu alaihi wasallam dondola ayelena mimbarika ako amin 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 uye chide nyininka sallallahu alaihi wasallam uko ye kodo ko bi imadeli ko kede ayele to mimbarika ye amina fo ko oho jibrila de ya fonye ko muhammadu ikamanton ni mu'min ni sungalo ya soro nyana mayala sungalo donna kabo ale mabara uke bahara munun beke sababu ye ka junubu yafa
ko nun tereke baye halaki baye tasuma baye afo amina akonko amina donc hadamaden shi kana to nin kalo be bo ka soro e ma barawuke bara munum be ke sababu ye ki ka junbu yafa anana bi hurata ka hadisala ako ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako ni sungalo nana arjanna bonda ube dayele jahannaba bonda ube datugu shetane ube shiri ku kenne o jorgowla utumbe cinyali minke kalo towla utese ko nyogona cinyali ke sungalola na chogo dola shetane kana gelewu udude be shiri cinyali min tumbe ke shetane utumbe cinyali minke kalo towla uta soro ko ke sungalola ukakana gelewu be shiri lendo ni sungalo kono arjanna udabe yele munna parce que hera ko kake mogo be se ka do arjanna chogomi jahannaba bonda be datugo munna mogo bu ku yere koloshi junubu la munum be hadama dawla se jahannaba mafunu mogo kana do akono shetanu be shiri pour hadama dawn kase ka hera uke shetane kana ta shewuma donc ni nye sungalo fasamanta doye tiden ko na donna arjanna bonda be dayele jahannaba bonda ube datugu shetane kanna geru be shiri na chogo dola sungalo su folo ari janna bonda bebe dayele bonda site datugu ala jahannaba bonda ube datugu bonda site dayele ala ari janna bonda bebe dayele bonda te datugu jahannaba bonda ube datugu bonda kelente dayele jahannaba bonda wula depuis sungalo su folo shetane kanna gelemu beshiri weleli kala dobe weleli ke ya baqi li khair iqbal wa ya baqi shar iqshir weleli kala dobe weleli ke awa hera nyini naw aw kawnyeshi aka hera ko sungalo konona la tora nyini naw bone nyini naw ko jugu kelaw aw kadda sirala de awa sungalo suwosu ala be mugo do kan horo ya kabo jahannaba tasmama ni nya hadisan na chogo wereye donc ni nya yira nan balimo nin kalo fasamantu de do barawu do dira nin kalo mo kake akono o folo ye munye su ala ye sunke farda ye sungalo yin kono summi nye silamiya jonsen doye summin dira sungalo ma ambe summin ka kono silamiya jonsen do de do farda de do silamiya jonsen do de do be sungalo yin kono suyi fasamanta bele bala anana hadisul qudsiya kono annabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah ta'ala kullu amali ibn adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajji bihi ashiyamu jannatu fa idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfus wala yashqab فإن شابه أحد أو قاتله فليقول إني شائم والذي نفس محمد بيده لقلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك وللسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث سهل نانا في صحيحين بخاري مسلم كونو ابو هريره حديثين حديث القدسي ده ako ciden ko alaka taruna kisibe ciden ka ko alako ko hadama de ibe bara ke bara nyumaula ko asarabi ibaki yerede ko fo su ko ibo kenne alade ne ala yerede bi sara sunna hadama den ka bara nyuma tobe ala ko iba be ki yerede me fo sun ko ibe sunke ale alade ko ale ala yerede bi isara sun barajila ko sun fulede tangana de do ni hadama den sunna sumbe ke sababu ye ki koloshi ka ke tangana ye ka do ini ala soso uche sumbe ke tangana ye ka do ini jahannaba che sunye tangana de wala ala ko na dola kelen sunna do mi kana kumallan kolo chaya de fala yarfus wala yashqab kana junubu kuma ufo kana mankan chaya kumallan kolo ni junubu kuma ani kumallan kolo ani mankanchu
ala ko hadisul qudsiya kono konni sunna ikano chaya de inya mina amanka min lajja kana lajje itilo koloshi amanka min me akana me innen koloshi amanka min fo akana fo ibolo koloshi amanka min mina kana mina sheun koloshi umanka tama kata yoromu kana tama kata sufa bede kasu kafara ji toleka ani dumuni toleka alako ikana junubu kuma fo ikana mankancha yade akonni hari ni mogo dola kele ni mogo mi nyinani ube mogo mi nye kele nyini fe e kana tigi nani e kana tigi kele de e ka fo tigi ma ne sunnende do fa inshabahu ahadu aw qatalahu falyaqulu inni sha'im har ni mogo yinnani mogo ye kele nyini fe e kana nani e kana kele ka no fe e ka fo ne suntodo cide konkal nani masaye ne muhammadun nimbe masammin bolo sumbaga da kasa kadi alaye kateme parafin min to ko miski na kasa kadi kateme parafin beka sumbaga da kasa kadi alaye kateme oka cide nyahu sallallahu alaihi wasallam aw ako sumbaga fule na asunna konni sonja yoro fula debe sumbaga aka sunna ni sumbaga ya aka suntige abe ni sonja ni aka suntigeliye ni sumbaga nani atigi alaye nyogon kumbe nyogonya abe ni sonja fana na aka sunge donc mbalimo ni hadisa ye minyira sun fasamantiya yira la ni hadisa kono yoro damado yoro folo ala ya yira ko hada madembe sunke alade ite sunke e yirede ibake ne alade ni ye sun fasamantiya folo sun fasamantiya fulana ala ko alay yere de bi sara su imbaraji ko alay ala yere de bi sara ola a fasamantiya sabana ala ko su ko tangana de do ko sumbi koloshiki tanga de kabo junubula ko sumbi koloshiki tanga kabo jahannabala de ananina ni hadisa kono sum fasamantiya ala ya yira hadisul qudsiya kono ko sumbaga da kasakadi alay kateme parafenka duruna ala ya yira ko sumbaga konni sonja yoro fula de bay konna ya suntige aben ni sonjani suntigeliye na ye attige ala kumbe nyogonya aben ni sonjani akasunye wan abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan لا يدخلها إلا السائمون لا يدخلها إلا السائمون لا يدخل منه إلا السائمون شيدن صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه السائمون يوم القيامة فلا يدخل منه غيرهم شيدن كو أرجنة كو دادو بي أرجنة دادو بي ko ba fuama ko arayanu ko arjanna damin fuleniye ko sumbagaw de be donaye ko ni arjanna damin fuleniye akere kere ni sumbagaw de ye ko sumbagaw de be do akono ko ni sumbagaw donna kono ba datugude mogo site doninda in kono arjanna ni sumbagaw de donc ni nye sum fasamanta iranna ciden ko tuguni man sama ramadana imana wa ihtisaba غفر له ما تقدم من جنبه جيرن كو نيم مومي ني سونغالو يسو ني لمن ياي يدو سكون كلاشيله يا سو ibado fana yomali khama do ala bi sarika sum barajena jiden ko ni mogo ye sungalo sunu ningani ya fulai ya sunu liman ya du sun kalasi ijigi bala fana ko ala de bi sarala yomali khama do ko kata sungalo temene anin ni sungalo iye junubu mise ke ika sumbe ke sababu ka be efase ka bo ila ka be ya fa iye donc mbalmo ni nye sum fasamante buni al islam ala khams shahadatu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sala wa itai jaka wa sawm ramadan wa hajj al bayt man yasta ilayhi sabila donc islamiya jonsen nani na mi nye sunye abuka nin kalo kono nin kalo ka bara belebere baddo ye oye balmo nambora wala nin kalo bara dobe akono anko asu silamiya sariya cide nyo kanka fardaye ala yo kanka fardaye ewa cide nye
ni sungalo nafila na joli fana kan masurnai bara nyuma wore mimbe ni sungalo konona la oye nafila sufe nafila ciden de ko sallallahu alaihi wasallam ako man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambihi ciden ko ni mo min sungaloyi ni ya jo alaye ni limani yayi e yere bado fana ko ala bi sara aka ala bi sarala aka biye nafila min kala bi sarala ala babraji dima lagara uyo jigi bi bolo ciden ko junbo musem munun temina yi bolo ala bu yafa ala ko qur'ana kono wa ibadur rahman alladhina yamusuna lil ardi hauna wa idha qatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama tumami ala ya alaka jonyuma fo ala ko alaka jonyuma ye jownye ako munu ulu ye mogode no be tama dugu kolo ka be tama ni basigi ni hakili sigide ute giri basigi ni hakili sigi be tama node e wa har ni jahili min jahiliya nyini ufe ute do ka jahiliya la ulu be kuma de fo kuma mimbu kishi no ute do e ka jahiliya la e wa ulu de fana sufela la no be jo alaye ube sujudu ke alaye mana sufela fana la ube salli ube nafila ke donc sungalon nafila sunna de do sallallahu alaihi wasallam ananan ba aisha to bolo ako cide sallallahu alaihi wasallam ako sungalola ko ciden de laka sallini jamai sungalo ko yes ay wan nafila ke ni jamai tarawih ko ya ke ni jamai su folola ko su fulana ciden bora asarlani jamai ko su sabana ube sunnani na ko mogo ya fo nyogonye ko ciden sallirana na nyawye ayalla sallim misiri kono nafila la o wewo fo nyogonye misiri fara su sabana ube sunnani na misiri fara tew me ciden mabbo kana sallini jamai fo fajiri kene ciden nana fajiri salli ka sogoma sallini jamai awa ko suro ayem minke nyaaye de anana sallim min kama misiri kono nyaado nyaaye me foy min bali nkabbo kana sallina awye min sirana da kana sungalon nafila in kana ke au kafardai cingere nafila in to nin kama bo abubakar tilela abubakar ma mo fara nyogon ka kan nafila inke parce que abubakar ka khalifa ya wati sang fula ani kalo damade de do aya soro fana kele wusilen do ale bolo jihadu ko usulen tumbe abubakar bolo kosobe ale matan soro ni kanun ko sugu nyanyini ka sagaka umaru tilela o ye wakati furanje chaman ke khalifa yala ani lafiya soro la doni jihadu ko wala donc umaru ye mugo fara nyogonka ube ibn kab ani tamimi dari aye jama fara nyogonka misiri kono kan ni mugo fulaku ka alimamiye uka sungalo tarawihini uka sallini jamai aw balima tarawihi min fulani nye ka salli jamala misirila ciden ka sunna de do aw yikata salli misiri fanala o de baraje kabo katemi kelen ka salli ka sokono aw silama mantum bo bolo aw ni sungalo nafila min fulani nye silama mantum be bolo sunna de do anka ke jamala anka ke misirula fo arafidaw shiyaw kalita dobe munun be sebaw nanu ba fo rafidaw ulu tarawihi te ulu de bolo ulu yere de maso ni parti de maso tarawihima ulu fana ka sosoli mo tu jate sino silama mantombe ube bolo ube nembaka ni nafila min fulen ni ka ke jamala ka ke misirula sunna de do ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam aka kalifanani ka sunna de do aka fasamanta doye munye Abu Jari ka hadisa donana turmiji kono albaniya la saha ko ulu sunna kafara ciden ka sallallahu alaihi wasallam sungalola ko ciden ma joni ulu yede ko fo sungalo tora tile wolon fula ko ciden jora ne ulu ye fo su tila sabanna tara ko o kofe ciden ma joni ulu ye fo sungalo tora tile duru ko ciden jorani uluye fosu tilance tara a kulu ko ciden ma harantun ka bisuin to anko o dafa sinya kele ciden ko man khama mali imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla ciden ko ay ako hada maden fule nafila min fule ni jora ka parali mamika
fo salli tarabba inyana almami salamu bila inyana ina ye salamu bila nyogon fe salli banna inyana hari su tola niman nafila ke ala be sum mu'min nafila barajala badima man qama mali imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla donc ni nye sunnay abe mogo do bolo nulu ye nafila ke misirila ni almami na tora wotirila doro ube bo na tora safu ni wotirila ube bo wote sunna yede ibe salli ka paralimami ka de wotirim be ka salli nyana hari ni tarika sokono suto ni man nafila ke ala be su mu'min nafila baraji dima ini almami ka salli nyogon fe ka bade pew ikana bokata ka almami ni jamato sallila o ye ciden ka sunna funko nyogon yali ani fada hera bani sarabba beta kito minye sufen nafila mu'min baraji obeta kidda salli ka fara almami kai ka wotiri salli ka faraka men ni e ko ne ba fe su tola nka salli de ke nka salli labanke wotiri ko fula bi bolo ni almami be do wotiri la do almami no fe na kadiye do almami no fe ni safu ngania ni fula ngania ni almami ye salamu bila kana salamu bila ika wuli ka kelen faraitaka ika tahiyya ka salamu bila su tola ni wuli la su laba ibi ka wotiri salli na kadiye fana ini almami ka salamu bila nyogon fe wotiri la su tola ikan nafila minni ala ye min nogoye su tola fura ibe salamu bila iboke ite sage wotirinde ka doro donc an kan jeja ni nafila fana almamu ku jeda uka ke ni jamaye ke cogo nyumanna ukana ateliya ko jugu ka surunya ko jugu nube mugo kumantiya barajila akana janya ko jugu fana ni mugo beddagu uka sallike ni mugo ye chamancela donc mbalima nufe nim ni mbore fen wore jumanye bara pasamante jumambe nin kalo nkono sadaqati bo ka hinna nyogonna ka sadaqati bo wani ibn abbas radiyallahu anhuma wani ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير من ريح المرسلات ابن عباس كحديث به أكو تشيدن دي توني فنان شريا كتم مغبك أو كم تشيدن كفنان شريا بجيد كلام من كتم وقت بك كو يسونغالو دي ko wakati mi Jibrila na be ciden kumbe nyogonya ko sungalo suwosu Jibrila ni ciden tumbe nyogon kumbe nyogonya abe cide aba la kala qur'ana la ko wakati mi ni ciden be Jibrila kumbe nyogonya ko wakati ciden tunye fonnan shire aka fonnan shire be cari kateme fonyo cilenka donc mbalimaw an kanka ciden la tege ciden tunye fonnan shire de an kanka ciden la tege aka fonnan shiriya tumbe walagata ake fonnan shiri tunde sungalo la katime finye chilenga anka ke fonnan shiriye awa chiden ko sallallahu alaihi wasallam man aftara sa'iman falahu mislu ajrihi khayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a awa chiden ko ni mo min kera sababu ye kasumbaga do kasuntige dama akera sayen na folo de dama akera saye dumuni de dama mana ni mugo kera sababu ye kasumbaga do deme akasunkola ka fonnan cira kai kanyuman kai ciden ko sumbaga imbe baraji soro akasunna ko nyogona be ni mugo ye sumbaga deme akasunkola ciden ko sumbaga imbe baraji soro o nyogona be di fanama awa fenten nagasi ka bo sumbaga nyere fana ka baraji maka di de sumbaga in ka baraji dafalen baye ala fede ala ba ka baraji nyogona de ta ka fonon shira la ka di ema donc ni nya yirana sungalo ina an kan jija misiru kono na wula an kan nyogon deme sigi nyogon ya wula an kan nyogon deme bali masuru sinjun an kan nyogon deme fantaw miskino an ka hinula ciren tunye fonon shiriye nin kalo fonon shiriya ibe fengo fenke ibe fengo fembo akera farada jakayo akera baraji nyini sadaqati boye wo abe jidi abe dubule ka dimade
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يصفيان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي أنا منعته. يقول الصيام: يا ربي أنا منعته طعامه وشرابه فصفئني فيه. ويقول القرآن: يا ربي أنا منعته النوم بالليل فصفئني فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فيصفيان فيه. harisa salen nana ciden ko sallallahu alaihi wasallam balmau nin kalo kono bara fasamanti jumambe qur'ana kala ka qur'ana kalan caya ciden ya hadisa salen nati akosu ani qur'ana ku be surunyali donke jonye yomale kama do ube ala deliye ala be yafi ma chogo mi kido arjanna kono sumba fontigi ala ne ya komantiya aka dumuni na kan miji na kan nin dugoma ala nye ala deli ika atonne ikin ka dalilin mina ala sumbe ninfo qur'ana fana bafo ntigi ala ne ya abbali sinogo la sufelala ne qur'ana kalali ne ya abbali sinogo la sufelala ala ika tonne ika dalili kenne ala awaci den ko qur'ana ani sun ku fula be dalili ke yomal qiyamah do fo ala ka yafima wala salafu salihun utumbu nyesi ni sungalo sera salafu salihu bu ka qur'ana wude ta kayelema misiru kono ube so bila de pew ku udubu ka sunkoloshi ka bonne mi mayama ani galontige ani korofolima ani ku uduba fe ku yere koloshi fenna ukana fenke mimbi uka sunjogi salafu salihu tumbu ka qur'ana wude ta kayelema misiru kono sungalo la kakala parce que ciden ko mallam yada qawla juri wal amalin bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sarabahu. Ciden ko ni mugo ni e sunna galon kuma ka barake nin galon ni junubu ye ni mo toye e ka kungoni kam min wala mako sitala. Donc odi yato salafu salihu tumbu yere koloshi ulu be uka musahafu uka qur'ana ubota ka yelma misiri da kono imamuna maliki fule atumbe derisu de ciden kam misiri kono foite maliku ka derisu tige ciden kam misiri kono fo sungalo nu sungalo nana hadisa dili fiqhu dili tafsiri dili maliki ben nimbejo abe aka qur'ana de ta doro ka nyesi qur'ana karana fokata sungalo ba qur'ana ka kalodiro sahru ramadan alladhi unjila fihi alquran qur'ana kalodiro sungalo nyere de qur'ana yejigili damina sungalo nyere de la donc anka qur'ana kalancaya minye anka nyere mabo barokunta uni gerew mankaw mana kumaw junubu kumaw anka nyere kolosodo mansuntode anka ke misiru kono kalam munum be ke misiru kono tawsir munum be ke misiru kono anka yelema misiru kono anka ke misiru kono anka mabo dembaya la anka mabo so kono nawla hada maden koni ni mo de sigira barolawa abibu min kalama doro ibeta kuma do fo min mankafo wodi ato salafu yu yere koroshi duma so kono nawna sungalo la nube yelema misiru kono balumon nin kalo kono fen juma fanan kanyi fen fasamanti jumambe na nyini nanfe anka ken nin kalo kono duawu tuma me sun kibariya fora suratul baqara kono su aya labaw ala tarake munye wa ija salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ija da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa ija salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ija da'ani min yesu ayal labaw keraninde ala ko cide maninne ala ka jonyu nyinenka anni ala ka surude wa ube anni ala ka jade afuye ko uninne ala ka suru
ne ala mbe duwawu kela ka duwawu jaabi ni mogo min yenne gole weleli kela ka weleli mbi jaabi ni yen wole mais aw kan ne ala jaabi de nyawu nyaamara ni min yaka ke akalli munani ne ala akadda ne ala la na yo ke abe kunna dia suraka duwawula wodi aso nana kide sallallahu alaihi wasallam sumbaga ni ka suntige ni ba fe ka jimi ube sun kan ka tige ka akan ka tige ni urutuba de tamaro kene no ma soro tamaro mimba ambolo sisa ibi ka suntige noye no ma soro ibe jiki ka suntige ni bi ka suntige wakati me ba fo bismillah ni suntige ra imina ikafo jahaba jamu wa butallatul uruq wa sabata li ajru insha Allah ni mina wakati mi aba iba fo mi no tara nka fasaw nyigira nka sara sabatira ni ala sonna ni hada madenya suntige imina ibe ni ndwa ufo donc anka duwawu chaya sungalo mfana konona la sujudu do sawa duwawu kunutu duwawu anka duwawu ke me duwawu kunutu tigin aya jija duwawu kunutu akana janya chogo ya dola mimbe jamadego duwawu kunutu nunun kake hake ika duwawu de fu kono fana duwawu munun korobe fa mu chide duwawu munun sabatira chide mbolo ika ulu nyini kufa kono ode kausa kateme yere kata duwawu do modo fiye ko ebe arabu kamme munun sabatira chide mbola ka duwawu kenu ulude akana janya akake hakeye ni mogo ya kana mogo degu ka degu ke mogo ka ambe ala dele sungalo timme ko nyuma ala ka no yanye ka du sungala sin no yanye sungalo in kono minye fonnan siriyan bara nyuma munun fora sungalo in kono kacha udo de yen nonunye ambe ala dele ala ku kelu no yanye sungalo in kono ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.